Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li Hawirdorê cîhanê, evar baş temaşevanên Çarpelmedya. Hûn bi xêr hatin Çarpelmedya bernameya me Panorama heftê. Temaşevanên hêja vê hefteyê jî em ê li gel du mêvanên xwe hin bûyerên vê heftê şîrove bikin û binirxînin. Du mêvan li gel min in, du mêvanên hêja. Mêvanên me birêz Murat Ciwan û birêz Keya İzol in. Hûn her du jî bi xêr û xweşî hatin Çarpelmedya. Spas. Her bijî. Belê serçava sersera. Serkeftin jî bûye. Gelekî spas ji bo mehemiya. Beriya ku em dest bi bername xwe bikin, ez dixwazim wa dest pê bikim temaşevanên hêja. Mijara me îşev piranî wê li ser krîza NATOyê be. Beriya ku em derbasî mijaran bibin, ez dixwazim ji her du mêvanên xwe bipirsim. Birêz Murat Ciwan tu 40 sal zêde ye siyasetmedar, dîroknas û lêkolîner tu li Swêdeyî. û her wiha birêz Keya İzol tu bawerim nezî 5 sal e li Swêdê dijî û tu di gelekkarên lobî û diasporayê de te gelek kar û xebatkirî û tu hîn jî aktîv di nav kar de ye. Ez wa bipirsim gelo heta niha hûn rastî krîzeke wisa wekiya niha di navbêhna Swêdê û Tirkiyeyê de derketiye hûn lê rast hatine? Ku bîranînên we hene di van salê ku hûn li Swêdê bûn. Ez bi xwe ne li Swêdê bûm lê ez bawerim di salên heştê û şeşa de dîsa krîzek wiha di dema kuştinên li Ewropa û kuştina Serokwezîrê Swêdê Olof Palme de krîzek hatibû. Hûn çi dibêjin? Kek Murat Ciwan. Heta niha belê. Berî wê tiştekî bêjim gava nû hatim Swêdê heşteyê. Gera Belê. pêşî Keya hat pêşa min. Piştî ku derketim em bi hev re ji Çi tesadüf. Malafirgehê hatin Belê. Stockholmê. Nizavê rojê bû ya rojek di roj piştê min got Keya tu ji kengî ve li vê deyî? Got 5 salê min in. Ya Keya çawa meriv kare 5 sala li Swêdê bimîne. Em jî de 45 sal me bi hatin yani 40 sal. Em texmîn kir mi got çil pênciyaz baş? Belê mere hêvî dewra gencîtî waye. Lê jî em guwerin ser pirsa cenaba te yani ew pirsa ku te behs kirî li ser mesela kuştina Palme tabii ew piçekî ferqek heye tê de yani pirtir Tirkiyeyê rolek lîst wê demê ku yani wê kuştinê bike wesîle pê Kurda yani şermezar bike, pûç bike, qirêj yekê bavêje serê wan mixabin berpirsên emniyên Swêdeyê wextê bi taybetî berpirsê esasî ku holmêr bû yani xapiye yani konflîktek mezin çêbû. Bawer dikim di wê evê de yani hinek karûbarên PKK ku berê û di wê demê de kiribûn û kir heta serokê wê bixwe ku ji wê çavê hê li Beyrûdê bû ya jî li Sûriyê bû li dijî Palme ku kampanyayek vekiribûn yani rolek negatif ewan jî lîst. Mesela hinek kuştin li vê derê li Swêdê PKK'ya kirin. Heta bi vê wesilê ez bipêrxim yani Swêd ji PKK re dibe rêxistineka terorîst. Lê ne bi peywendiyek ya bazareka li gel Tirkiyê ya li gel NATOyê. Swêdê li ser wan esasê ku PKK'ya li Swêdê bixwe ew karên terorîstî ew qetliam gava kirin. Li ser wê hê belkî Tirkiye baş siyaseta xwe diyar nekiribû, Ewropiya hê kesî nekiribû, NATOyê hê biryara xwe mesela terorîzmê nedabû, Swêdiya PKK wek
رخصتك تروري نشاندان هجوه شغيده يعني او تثبيتك روان بويا وي هي بري همي ولاتان طبعا ایرو راست پیوندیه که کریزه که دنبینا هر دو ولاتان ده چی بیا یعنی هزین امجد استادار هر دو ولاتان ده مزن بولی امجد نپایی بو یعنی جنش که درکت براسته یعنی تخمینا من نه سویدیا نه فنلاندیا تخمین ندکرین که بوی آوای ریگریه که بروان ببه çünkü yani beri belki jed bart ki men taybeti Finlandiya'yı diyar kırdı soza katya devam devam mümkün. Belki müdreş kıramat kam tişki dişi enteresan da ببورن از ارگاف دريج تكمش كم mesela لا اوام تماشاز بيزه اساس نابنا سويد و تركيا پیوندیه که پر استراتژیک دوره عثمانیاته لمخابن ترکیه های جوه مسئله نینه یعنی اوجی چیه یعنی هم ترکیه و روسیا هم جی سوید و روسیا جی تاریخا کرده دجمناتیه که استراتژیک yani berdevami naberevan da maya جی برویج yani سویدی اساس ترکیه وقتی خو عثمانیا نهاجی ترکیه وکی دوستن خو استراتژیک دیدیت اللي هم بر روسیای حتی جبرویجی گاوا ترکیه خواسته که به یکیتی اروپای yani yen ku jiddil pişgiriya Türkiye'yi kirin Suedi bun alikariya maji kirin yani işte esas ev destelata nahat ev mesele serubini hev bu yani ide Suediya xoş nama karbu kontrol bikin devje berdam veya xoş bu kek Murat jber kut dirok nasit dirok baş zani hay Türkiye nu jivan peymanatine xuyaye yani rol stratejik براسيجي هاي واجهتني وهذا مرة فيها واي خراناك بله كيك يا تبيرانيته هن لسر برسامن كو بري جوابم بله گلک سپاس نا بری کو از بیرانی خو بجم یک شوان کک مرات اس بحث بکم نا ازو محمود باران ام بافر چون اوه دیگر مج اوقاتك يا ابو ام چون آرلاندا پیشیا کک مرات او برپرسي ما سياسي بو ايجار يعني ام بحاضري شو من اوقاتي خوزي مبرورها ايجار والحاصل بله اوقاتك نابو دنك ستين دقر نيسا ما امجور دركتن هفتكي درباس نبو بو ام دناف بارتي تشبت ام اكتيبون اجو محمود باران ما سيمينارك جبو مرات اوكر لشيستا يعني عكالا بو باردكم جارة بيشي او ما بان سويديا كريا او خدشاتي يجار كيك مرات دس بيكر ج عثمانيا ج نظام كدر ج سلحتين ايوب ونظام ميباني مجي حاطين خواستين دقن الضوئية اريد بشكل خوابي هات فلان او مثلا درش كرن دلور نهات ثاني اف مثلا كشتنا بالمي وبرياوي وك كك مراشي باسكر سالكي حشتي بينش حتى حشتي وشش تقريبا يعني ام وشال السويد من اس حفتي وشار هاتم تبي ودا مي ام دنا فدراسيون دا اكتيفن كشتنا كل لو بسالا تشيبو و پشتی ویاجی کشتنا کو د پارتیا پیشنگتا شووان دا هات چکرین سمیر هر دو بویر yani gelek tesireki mezin ser civata kurd li Swêdê kir atmosferek pir xirab bû yani tê bîra me mesela kes derneke der xelk ew dikirin xwe parastin û wekî din jî PKK'yê jî her ro propagandaya ew ê dikirin yani dijî palmê û tiştê dijî Swêd tiştê wa ji xwe piştî ya palmê hate kuştin yani wekî em bê zincirekî ku eger hinek dijminê Kurda hebe rûnin li paş perdê bêjin ku em viya çêkin yani tiştekî em çêkin ku Kurd zarar bibînin takriben tiştekî wer bû û piştî ya ji xwe ev mesele ku işte PKK sporu yani hatta PKK kuştu nizam çıkıyor. Lur mit gelek aktif bu.
جخو اکتیوون وان یعنی وچار مگلک جارا خوند و مزانی بوجی درویجی اف دباتا مثلا فینلاند و سوئد پیرشوری یک شوان وزیرین و دمی یعنی وزیر دوام وزیر درو بو بیستونس مینیستر بو وقتی خدا و وکیلن جی کابینت سکرتر کابینه بو یعنی اولور پستکی گلک گرینگه نویس خدا مقاله خدا دبیجی که میت yani em zanin ku MİT wê demê da aktiv bû ji bo ku bavê ji ser PKK. Nava tabii mühim ew wekî wezîrekî di nav hikûmeta Swêd viya dibêje. Îcar tiştê ku niha dibe mixabin dîsa yani PKK dibê mesela ew ê. Em ê werin. Yani hinek mesela ew avêtin ser komeleyên Kurda. Rexistin û saziyên Kurda, şahsên Kurda girtin şebekî bi operasyon navê operasyon Alfa. Yani xwestin navê Apo û tiştekî bi Swêdî ew bikin welhasıl kiribûn operasyon Alfa. Dehan Kurdan girtin, komeleyên Kurda pêl kirin û derî wan zemçi. Erê. Peki az tenê tiştek hat bîra me yani me bihîst ku yani ez وەک hûn jî zanin dema dagîsa Kurdî ya jî em bêjin dibistana Kurdî aj bo zarokê kindergarten dibêjin. Wê çaxê jî wextê dema vebû Tirkiye problem derxiste bû. 84 1984 problem derxiste bû û xwastî bûn ew dagîsiyayê ew kindergarten were girtin ez neşaş bim. Wextê ez hatim Swêdê me veya jî bihîst hem vana tiştek we behs kir hem jî ku ew dibistana zaroka Küçük jiyar dibêjin kindergarten zanim Kurdiya wê zarokhane erê wê çaxê jî Tirkiye wek dewlet fermî müdahale kiribû ku were girtin bi Kurdî çêna bi hebe. Erê ew 84 da her Tirkî xwe dixinav tiştê ku ji bo Kurda baş. Yani li wir tiştekî girîng heye roza ez wiya dixwazim bêjim niha müdaxaleyê Tirkiye 84 da li ser sefaretê wan bo wezaretê derve kiribûn yani resmen çûbûn daxwaz kiribûn gotibû ku ev zarokhane divê bêgirtin. Swêdî jî wê ça tiştekî gelek baş kirin ji ber ku aynı tiş mesela Türkiye li Almanya dikir, li Hollanda dikir, li Fransa dikir û netîce digirtin. Lê li vir Swêdî gotin ku em wekî hikûmet qerarê va tiştan nadin, em wekî wezaret qerarê va tiştan nadin. Yani herêmekî heye evekî mahalleyekî heye li wir ew bi xwe qerar bidin û bi vîya wayê dan sekinandin lê federasyon jî dewra xwe dît wê çavê me yani em gelek aktîv bûn me pêşiya wî tiştî girt û pişt wîya jî Türk nikarbûn carek din hewdanekî wiha bikirane. Mesela em bêjin Mûdişmol yan çi dibêjin ew ê perwerdeyê zimanê zikmakî da mesela li Almanya müdahale kiribû li welatê din kiribû bes li Swêdê nikarbû bikirin. Çima pir ji we kir berê em dest bi mijara xwe bikin ku ne cara yekem e Tirkî krîzên wiha derdixe û problemên wiha derdixe navnetewî navdewletî. Kek Murat te xwast tiştekî bêje bi Kurdî em dûr derbasî mijarê xwe bibin. Em karin derbasim belê. Belê tamam çaxê ka em vîdyoya xwe binerin bê mijarê me yê vê heftê sernivîsê me çi ne?
بله ما سرنویسی خو تماشا کر هیویدارن کو کاربن دما کو جمر هاتی دست نشان کرن بیر بگیجن جبر کو گلکتش هنه ورن گوتن ازانم کو مجاری ماجی تیرو تجن و ما پر علاقه دار جی دکن بمجرد خویا یکم دست پی بکن اندامتیا سوید فنلاندیا ناتو کریزا کو ترکیه درخستیه و کرد بله وقت زانین 28 و ماه حزیرانه المادیتا پایتخت اسپانیا د سرپرشتیا سکرتر گشتی ناتوی برز یانس ستولتنبرگ جوینک سیکولی دناو بنا ترکیه سوید و فنلاندیا ده جبو اندامتیا سوید و فنلاندیا جبو ناتوی و داخوازین ترکیه جهر دو ولاتین بر اندام پیکات همو ولاتین اندام ناتوی دوی جوینه دل بندی برسیوک ارینی بون پشتی کریزا دو ماهان د انجام و جوینه ده پیمانک هات امضا کرن و در رای گشتی ده هات بلاف کرن و ها دست پی بکن بگشتی اف پیمان جبو ترکیه فنلاندیا و سویده مروف دکاره چاوا بنرخینه که قزنج کر و که وندا کر هناك دبيجن همو غاليان قزنج كرن قالوا افراستا راجي تشاوا كيك مراد ام جتا دس في بكن تشاوا دنرخينا از بگشتی چند نقطه بیشم یعنی مثلا اندام داخوازا اندامونا سوید و فنلاندیا ايش نشكا دركت بلا مدى يعني حياه وايزا صار درباس بويجي يعني سوسيال ديمقراطيان سويدي دقوتن كو يعني ناكف الناتوي او سياستك دوانا دورو دريجيا يعني ام ناكف الناتوي ام بيالي بمينن بطرف بمينن يعني او تشكي تاريخي بو يعني نور تشتكي ام بيجين انه دركتي بو السلوي هي باوريه داتن بشتي كو داويا سباتي ده روسيا اوكرانيا اشغال كر ودسر رجي ام بيجين داخواز جي فنلنديا وسويدي كر حتى النعمة جوان رشاندن كو موقف اخوة ديار بكرن والقلوجي بيجين تشتي قالك تهديدواري سرت هبون كو يعني اگر او ببن اندام دي يعني ريل برقرتنين ياجي تدبيرين روسيا يجي القروي قالك دجوار بن يعني سويدي اوروبا جيران اوكراينا بيوندين تاريخي بوان هبا شخوة يعني اشغال بداگر کرینه يعني اندیشه ترسک جوارا پیدا بو لی بطایبتی اف هر دولت جبر کو روسیای راست پوتین بری خداوان و اف داخواز جوان کر هي کت يعني خطرتر بو و نتیجه ده يعني وکم زانن سیاست هر دولت جی هات گوارتن و داخواز اندام پیا ناتو کرن ایجا اف مسئله کو پیمانا یا سیکولی یا کبری جوینا مادرید الداركات يعني بباوريا من يعني مرف بدو اواي كاره يعني نشان بده يك شيء يعني شروفه ورخنه و يعني باش نرخاندنين او هيزو كسنكو هيجي دبيجنكو يعني دفيا سويد نكبه ناتوي نبا انداما ناتوي يعني وفنلنديا جي وهنا لان خاندنا وان تشتكى افيك يادن يجي يعني بخا القلب بلكي السويد بما ان هنا كانت بين برا يعني يجي مجبوريه يجي روشا نيا نهاكم من مسألة بارستني دبيا تيكت انا اللي اما في بيماني رخنتكن يا سيكولي رخنتكن از بخا برتر يعني اگر مرف لديجي اندامتيا ناتوي به يا سويد يعني سويد وفنلنديا هي اللي هاتيه مرف او بيمانا سيكوليا دنابنا فنلنديا وسويد وتركيا دي بي هاتي مذاكرين مرف قريبا رخنا الويجي بقرا يعني مرويجي بدي اديب اشتي طبي يعني نتايبتي خاصه من كردا مرف رخنا اللي بقرا ايمن بخوا شخصا از القلوي ماكو القلوي بونكو هيجي القلوي ماكو سويد دبا اندام ناتوي طبي اندام بون بخوره هم تشتين بوزيتيف هم نيجاتيف هم باراتينه هم
برپرسیاریان تینه هم هنک پاراستن و مافان جی تینه لگور باوریا من يعني هم جالي سويدي ده كم سويدي ديجين ولاتين سويدي نه وسويدي جدي مر بفكره يعني السويد كيجان روشي ده سردانا اندامتي كد مر ويا يعني ولا مهل يعني تانية برسبكتيفا خو نفكره يعني اكرد بوني اكرديتي تانية نفكره هرچند يعني ام هر کسی ضعیفترن او تشتكي دنيا از بخوا يعني دوی باوری دم کو يعني وكي ولاتكي ديمقراطيك وكي ولاتكي کو تجربه وي قالك يعني ريخستنين ناف نتوي ده هنا د نتوين يكبوي ده ريخستنين در بني ناف نتوي يكبوني يدني ده بيمانين اشتي ده باراستنا اشتيني نابنا ولاتا ده يعني دركتيه کو سويد دوان کارو باران ده يعني رول پوزیتیف دلیزه يعني کاراکتر خویا دولت خویا دموکراتیک یا حقوقی یا کادرین وین که هینی تجربه شفافیت و حسابدان و تشتی به چرچوه گاوا یاوی مزنبونه ام دبینی که نتوین یک ویدجی دری دنیا دجی سوید پرتر رول پوزیتیف دلیزه کو او رخصتن بر باشیه و بر دموکرات بونی ده بر پرتر خیر و بری بکناره به باوریا من يعني سويد جي حتى فنلنديا جي محتملا لأما سر ما في سويد هي پرتر زلال کار بيشم کو اگر سويد ببا كابا دبا اندام يجبو كردان جبو كردستاني ناتو هي اوكي يعني قوتك ناتو يا ديمقراطيكتر کو کاربه هي پرتر لآلیه نه ديمقراطيك لآلیه اوپراسيونين لديجي جلان بلكي اوپراسيونين بشارتي يا جي اف تشتي كو نيجاتيف مرف كاره حسابك كو ناتو كاره رولك نيجاتيف ليزه تشد عسكريه ده تش سياسي تش استخباراتي ده اوي بوزيتيف يعني اوكا وببا بشجريج كرداره لو ما جي از قال وما هو أسبقي أوجي بشتيكو يعني أوكرانيا هاد داقر كرنو أو تهديد سر أوي كرن أسبر ماخود بينمكو يعني السويد إذا يعني أوك ميلادك يعني روسيا حيوي شغل تجاري يعني جي السويد رجع أوروبا يرجي باشتشار دوديا أفتشناها تقول يعني في أوري لأوروبا نهات بنيرتن ليه السويدي يكجار نهات بنيرتن وحروجي روسيا سوفيتي صون دخوار كتنية تكوانا وهاتونية جارة بشي دركت هي لو ماجي يعني بوزيتيف بله بگشتی از آنا ویا بیشم يعني بله هر بردوام بکن پرسه من بویا گریدای گلک هنه برسکیای زول التجي كهدار بكن مجارا گشتی که قزنج کرو که ونداکر سرویا چید بیجی تو رازی پرسا دیام بکن بله لا پیشی اجی دخوازم يعني هلوستا خود در حق مثلا ناتو يعني سويد دكاري ببه نكاري ببه دوی وارد از وكي كيك برات نافكرم جبركو يعني ناتو رخصنكي ديمقراطيك نني يعني هرچند دولتين نزكي سي دولت تيدا اندامن لتشتكو حتى ايرو كرنه يعني آلي كيوي يعني بيجن كو حساب سر دموکراسی و مافی مروان و سر کردا و سر نظام چه حق و حقیه بکت تشتکی رخصنکی نوسای رخصنکی عسکریه و رخصنکی يعني قالك شروع وان دبيجن مثلا في شرق اوكرانيا بدستي امريكا دست بكر جبركو دخوازن خو فرحتر بكن و مثلا فنلاند و سويد مجبور ماكو جترسا روسا اندامتيا خو بخوازن يعني قال لك سروان تشتم مناقشه هي يعني مساكك مراد بيجي ويا اگر سويد وفنلاند تيدا ببن احتمال پیشروج دا جبو کرده باشتر ببه يعني نها tam عكسويات دبينن تركيا بخو 10 ماده كودانيه وكي بيمان لور اما ما بيجي 8 ماده 7 ماده بس كرده دكي يعني رخصنكي وكي ناتو چه علاقه به کرده هي
Yani ev si devletin ku lur endameti duxazin yani jî duxazin bevre hevkariye bikin. Li ki li Suriye, Rojavayê Kurdistanê ew dikin bi wan rêxistinê ku Tirkiye dibêje terorîst û wan re peymana çê dikin, ji wan re sîlah didin û nizanim hevkariya wan dikin. Dijî Daişê de aynı wexta hatiye Tirkiye hatiye xirika Swêd û Fînland du welatên biçûk tiştê ku nikare ji Amerîka re bêje, Fransa re bêje, ji Almanya re bêje, İtalya re bêje, hatiye ji Swêd û Fînlandiya re dibêje. Li wir bi baweriya me ez wiha difikirim. Yani ez gelek serfikirîm çima ev Tirkiye ew qas xwe tûş kir ser van mesele. Yani eger ji axaftinên Erdogan û em bêjin der û dora Erdogan di vî meselê de çi dibêje, çi digotin, çi gotin, li wir derdikeve dibêje mesela dibêje ku Swêd bûye ciyê ku terör ew dike star dike bi cî dike û li wir zêde dibe. Yani evî ew ê got. Yani Türkiye got kulukça yatmışlar. Yani li Swêdê yani Kurda hemiya wekî terorîst dibîne û li vir wekî yani terorîst zêde dibin û ew jî bi alîkariya Swêdê ev bi temamî derew tiştekî rast ne. Li paş ew viya da em dibînin 2019 bi fermana Erdogan ku girêdayî wan e waqfekî SETA raporekî nivîsan. Nêzî 6 rûpel ew rapor. Li wir nêzîkî 30 rûpelê wî behsa Swêd dike. Li wir navê min jî derbas dibe, navê federasyonê derbas dibe û wekî din wezîrê ew ê dîfa ê parastinê Peter Hultqvist, serokê Partî Çep Jonas Sjöstedt û 4-5 parlamenter wekî din jurnalîst navê wan derbas dibe divê vana hemû alîkarî dikin ku PKK li Swêdê tişta çêkê. Ev rapor 2019 de û bi İngilizî derketî yani hatine li vir alîkarî ji Awropa sendine. Yani ew ê ku vî raporê hazir kirin ne tenê bi destê Türkiye bû li derveyê welat li Awropa Yekîtiya Awropa pere sendine. Ji bo ku van rapora binivîsin. 6 rûpel kart leginîng çêkirine. Kurd li kî derê çûne û hemiya jî xistin nav ev hemiya kirine PKK. Ev bi zanebûn wisa kiribûn. Îja tiştê ku nesa Erdogan dijî Swêdê digot dibêje parlamentoyê we dibêje terorîstan e. Qestawî ne emîne wê. Sanî li qestawî li wir 8 parlamentorên ki Kurdin tehammül nakî ji ber ku eger bê bîra we berê salekî berê 2 sal bû bawer dikim li hember parlamenterê ku li ew ê henê yek ji wan Türk bû êdin Kurd bûn li hember wan dîsa kampanyekî li Tirkiye vekirin rojnameyê wan mezin nivîsandin gotin vana terorîstin me wekî federasyon dîfaê wan kir û Partî Sosyal Demokrat jî rabû mecbûrî gotin ev parlamenterê xwe diparêzin. Yani li wir hinek lîstikên din hebûn û NATO bi xwe jî ciyekî baweriyê nine li her derê şer derxistî xelkî dayî kuştin û çi yani ji bo Kurdayê ve çi alîkarî bike. Yani NATO bi xwe di Orta Kurdistanê de ew ê xwe danî lê tu carî wexta ne hesabê wî dibêje ez derdikevim derket Tirkiye ket nîvê Rojavayê girt. Yani di wî warê de êmin baweriyan bi NATO tune û wekî din jî ez viya dixwazim bêjim Swêd wekî dewletek ku tecrübe wan jî gora Tirk heye di vî meselê de gelek xeletî kirin. Xeletiyekî gelek şaşiyê mezin kirin ji ber ku dîplomasî yani bi Tirkara dîplomasî nabe. Türk qabane. Yani di vî meselê de ji xwe wexta bi Swêdiya re dipeyve wekî yani ciyekî biçûk dipeyve dibêje têwa bikî ji wan re fermana dide. Swêd jî fêrî van tiştan nebûne. Yani nakokî dîplomasî li ser nakokî ew nizanin çawayî û ji xwe netîce ji derket ew deh noxteyê ku niha danîne Swêd bi xwe aniha fehm nekirin ku ew mesele çi girêdan çêkirî bi Tirkiye re ew
Evet gelek zarar bikin. بله Hükümet amacı da zarar bikin. İhtimali yani gelek Türk livir xuneziki sosyal demokrata bikin. Evi Kürtçi jur dur bikevin. Yani evi netice vatiştane bibi. Jiberki Swed duvarı diplomasiye de kareki gelek xrab kir. Sozeki gelek mezinda Türkiye. بله میورن سر خالا سیام دخوازه ترکیه پیمانه دی بس بریاوت خوازم بپرسم اردوغان پر اشکره دگوت حتی دخواز نوان نین بجی کرن و تجاری اندامتیا هر دولاتا اره نکن باشه و روژت جوینه دل مادرید چبو هات گوتم که بریا جوینه جوی بایدن و اردوغان به تلفن پیوینه گلو دکاره جوی بایدن زختک لسر اردوغان کریبا آنجی جره چاف کریبا آنجی گلو دکاره چه ببه کک مراد جوان بری وی از خوازم لسر مثلا وی سیکولیه رولا کردا یعنی لسر کردا بله چه تأثیرها به وی دیار بکن یک جه یعنی مثلا ناتو ایش خمو گوال گل ناتو ایمه و ناتو yani براستی راست نمخواد گل نمخاطبی کردای و مثلا حتی بالکانا ده مثلا سربستانی مثلا بوسنای دوام بویرن بالکانا ده مدید کو یعنی ناتوی رولکا پوزیتیو جی کاربو بلیستا دوی درده اگر نه بلکی ناتو بنا yani هزنی کاربن و پرسی بین نقطه که چاره سر کرنا که هی زو هی معقولتر belki tüne buna. Ev tiştekî dine yani tabii karîvanî qirê jî heye naxwazim bêjim NATO bi temamî paqij e ya bi temamî evelê di encamê de yani qesta min ne NATOye qesta min ku Swêd û Fînlandya tê kevin NATOyê ber bi xerabbûnê ber bi reştirbûnê de nabin wê NATO eger bibe wê hê baştir bibe yani ketina wan hê baştir bike xerabtir nake yani qesta min ev e yani ne ku NATO xwe baş e û xwe nebaş e mesela ne durada ev yek adu diya jî dibe yani em tiştê ku Tirkiye dike tiştê ku Tirkiye ser Kurda dibêje raporê ku Tirkiye ser Kurda dibêje em bi wê rexna li Swêdê negirin yani ev dibe neheqiyek yani ana merivkare yani peymanê rexne bike wek min got ji evê ku naxwazin bibe endama NATOyê maqûl e yani ji qewlê Tirkiye ve dibên tedê tutarlî tawrekî gava rexne digirin lê tiştek ku Swêdiya nekiriye divê meriv ewiya nexestiye wan mesela divê peymanê de yani min İngilîziya wê jî xwendiye min Swêdiya min Tirkiya wê jî xwendiye min li ser ew xalên yek bi yekên ku yani rasterast sermetinê sekinîne min ew jî xwendine ew nuxteyên ku li wê derê hatine destnîşankirin hemû ew nuxtene ku yani ev civîn çê nebûna û ev peymana sêqolî çê nebûna jî roja ku Fînlandya û Swêd ketin NATOyê ev xal bi xal diviya bikirana yani gava mere rasterast dikeve endametiya NATOyê endamên NATOyê li hemberî hevdû berpirsiyar dibin ku karê eskerî bi hevre bikin karê îstixbaratî bi hevre bikin karê ew hemû peymana wan de heye wan kara bi hevre bikin û mesela terorê ji armanceke ya NATOyê ye lê calê din jê mesela parastina demokrasiyê mafê insana bi taybetî van salê dawiyê piştî ku şerê sar xelas bû yani mesela Balkana de jî medî yani NATO ê mecbûr maye ku giraniyekî bide wan aliyê mesela û di vê çerçevê de yani welatên ku guh nadin van xalên demokratîk û mafên insana mafên netawa jî yani ta dereceyekê rexnegiriyê digire lê ji alîkê de jî yani ji bo ku Tirkiye hê berî gelek welatan bûye endama NATOyê yani ayro hatiye nuxteke were otorîter û ji demokrasî û ji hukûk û ji yani rêya edaletê eqwas dûr ketiye jî yani bêjin nikarin derxin ya jî ji alî rewşa dinyayê a stratejîk dernaxin yani wê li gor berjewendiyê xwe dibînin tevî wê jî yani ew nuxteyê ku hatine diyarkirin di wê peymanê de hemû ew nuxtene ku yani NATO li ser endama dike berpirsiyarî dike ferz dike yani Swêdiya û Fînlandiya tiştekî ji endametiya xwe ya NATOyê berpirsiyariya wê zêdetir tu tawîz û tu soz nedane Tirkiyeyê
حتی به درجه ندانه مثلا JPG قبول نکردن که بگوتن تروریست دبنده بله ده د پیمانه ده وکی تروریست نایندیتن دبنده بله بله کک مراد دبنده سیم ده که دخوازه ترکیه ده دبیجه سوید و فنلاندیا هن ریخستن کردان وک PKK پیاده و YPG و تفگر فتو یا گلان گلان وک ریخستن ترور اعلام بکن دویواری ده نه متن نوره دبیم چارک دن لیبنر باش دمتی ده تنه تشتکه PKK وکی تروریست قبول دکه بله دور ده هیا دمتنه ده هیا یکو PKK تروریسته اویاج منگو یعنی سویدیا هی بری هي صار حشتي ده PKK تروریست خفي ليه مثلا جبو YPG و PYD نابجه تروریست يعني بحساب اوليكاريا وانكن هي جبو فتو يجي دقت بكن قوتنا فتو يعني وزم زلال بكن جبرك ابله اما الويدر يجي جاردن حتى جبو فتو يجي يعني جماعات فتولاجي السويد وفنلندا يعني نقوتنا تروریست قوتنا او ريخستنا كل تركيا جوار فتو تي قوتن يعني اف تشتغلت نفسيه تركيا يعني لتركيا او ريخستنا كل تركيا اف نابلوان تيكرن او ام بخوا اف نافجي قبول نكريه يعني حتى فتو يجي قبول نكرنا يعني قلتنا او ريخستنا كل تركيا جوار او هاتي قوتن اما الكاريا ما ناكن قلتنا يعني جالي دنيا دقافا يعني دمت عند تونيا اما يعني حكومتها سويدي يعني شخو جبري ده جامزان يعني راست ببيدير YPG وكي حكومات بيوندي وانتنا يعني افانا YPG وبيدا دشن سويدي تين وان بربرسيوان نقلك جانا شوناتنا ليه يعني دناف نبناف ناتو يدش خو ناتو نلو يدري اما يعني كواليسيون ناف نتوي هي دناف كواليسيون ناف نتوي ده اللي قول بيمانا نتوين يكبوي سويد لويدري يعني هز سوريا ديمقراطيك دوي چارچوي د مخاطب دغرو و هز سوريا ديمقراطيك جي ام باش زانن تنيج كردا بيك ناي تنيج بيدي بيك ناي يعني جو كردا و عربا سوريانيا سوريا ارمينيا يعني جي همو ملتن ويدري بيكتي و ريخستني هميان تدهنا يعني ابيا مخاطب تي قبول كنو اف اليكاري دفيرير دش يعني جي روجافار تشتي سويدجي يعني جي تشيكا و جي اوازيدتر تشتي انسانينه تشتي تكنيك تشتي علمينه وكيد نتويك بويده جي الي دني دجي دبي مثلا اوي بتشارچافكي اوي جي نگر يعني سويد هج بردجي يعني كاروبار خوي لهمبري كردا د چرچوا نتوين يك بو د چرچوا انساني ده دغره حتى ايروج روج ده تجار بشكريا سياسي دوزا سياسيه كردان نكريه يعني وقال وك انسان ام بيجن بشكريا انساني كريه بشكريا ام بيجن ظلم الثروه يعني الهمبري راوستيا لأما تجاري بشكريا سياسيه وكا قد فلسطينيه وكا قد ريقستني الدنيا ندايوان يعني شو خش برويج قال لك جارم قوتيه يعني رابط السويد ام دنيرند قام رقم بقرين السويد بنا تركوفيل وعربوفيل لهمبر برسا كردي هيج بريده اف تراديشنال وان هي ابينا على خير السويد ورا نافكر بله همو كردي السويد ورا نافكر انك هيك مراد هن كردي السويد بيجن كو السويد بشجريا كردان سياسي جيدك اجا سرچ اساسي بيجن او نرناوانا يعني اف فيها وايه يعني مثلا ليستيجي شو بحصل ليستي دوي بيمانه ده تونه اگر البشتره تشتكى او دبي حكومه السويد نشانك ليش الي دنيا تشتكي بخازم بيجم ارجي اشكرا بفا از بوزيتيف دبينم كرد شيارد منو رخنه دغرن دبي مساله ده يعني çünkü Türkiye'yi كرد grine evet yani وان خوازم وان بكار بينن دوی چارچوه ده يعني برجوندیه که بگیره حتی اردوغان جبو هلبجارتن و جبو رای گشتیه ترکیه دخوازه جی استفاده جی کریه لهمبری وی از تشتکی پوزیتیو دبینیم که کرد رادبن و رخنگریه دکن و حکومت سویدی شیار دکن اب همین راستن لی اساسی اوه که دوی ام تشتک سویدیا نکریه حکومت سوید نکریه و نخنستیه وان يعني بله ايوانا تشتكوا المدياتين بس محتاجي وينك يعني اما شكردا هناك عم تبينين يعني قال لك تشتاد بيجين براسي دوي متن دتونه وسويديا وفنلنديا او بيمان او سوز ندانه شيروفاك خوش معنا خواند دما كنت شيروفا دكير كيك مراد
dibêje Tirkiye Kurda dixe rojeva dinyê bi van helwestên xwe. Îca بله pozitif نبوی وارد دعوا بله Ez بله اساس tek Türkiye ya ez were dixwazim werim şte bipirsim de hem mijara ku min got di civînê de li Madridê çi bû mesela telefonkirina Biden û Erdogan û hem jî li ser vê beşa benda sêyem ku mesela PKK terorîstiyan êdin terorîstin ne terorîstin tiştê ku kek Murad Ciwan jî şirove kir tu çawa dinirxîne Yani gelek tişta divê meriv ji hev veqetin. La em bêjin Swêd wekî dewletek helbet ji bo ewlekariya xwe ji bo menfaatê xwe berjewendiyê xwe ew ê hinek gava bavê jî yani wekî tradisyonel tarîxî ji Rûsa pir ditirsin. Gora Rusya dewletek biçûk welatek biçûk naxwazin bikevin rîskê yani guherandinekî ku Sosyal Demokrat dijî NATOyê bûn piştî wî ya guherandinek çêkirin xuyayê yani dewleta wan di vî meselê de fikra xwe hat guhertî û ew jî divê meriv rêz lê bigire wekî Kurdek wekî em bêjin civata Kurd jî me rêz girtî kes mesela dijî hewlekariya Swêd baş ne bi kes negotî lê problem li vir di sê tiştê yek ji wan 2019 gava Türkiye dixwest bikeve serêkanî heta ketibû min bi xwe anlîndê dît 5 deqe em bevra peyivîn li civînekî bû agir ji devê wî diçû li hember Türkiye û daxuyanekî jî ji xwe li wir axaftinekî kir ew ciyê ku em lê bûn axaftinekî kir û got ew kesê ku şer kirin ji bo me ew kesên ku lehengin Türkiye dixwazî êrişî wan bike, dixwazî îşxal bike, em bi tundî ew dikin, mehkûm dikin û em ê bixebitin ku ambargoya sîlah li ser wan çêbibe. Ez pêra 5 deqe em peyivîn yani wekî Kurdekî dipeyivî. Yani ez çawa dipeyivim ew jî aynı tiştî got. Yani ji destê me çi were em ê bikin. û nihayet yani kirin jî bi înisiyatîva Swêd li Yekîtiya Ewropa çend welat yani ambargoya silahê danîn ser ew ê ser Türkiye. Na Türkiye evî ambargoyê dixwaze rake li vir tiştekî gelek balkêşe yek ji wan hinek perçeyên yani reserv dêl perçeyên dronê ku Türkiye naçê dik û li Başûrê Kurdistanê li Rojava bikartîne li hundirê Bakurê Kurdistanê jî bikartîne ew dronanna yani xuyayê piçek tengasiyê wan hey lû ji bo ya dixwazin wekî din wekî prestîj dixwazin wî rakin ambargo silah mesela wîya bê sebeb na ew aynı wezîra derveyî na anlînde natî guhertin hikûmet natî guhertin aynı kese na ew ku agir ji devê diçû ana wexta xwe diguherîne tamam bira xwe biguherîne lê nikare mesela hinek tiştên ku yani ser hesabê Kurda bira xwe neguherî mesela dikare bêje ku em wekî berê em wa difikirîn lê na rewşatî guhertin em ji bo ewlekariya Swêd em mecbûrin tiştekî vîya bira bêje nabêje tiştê dikû xelet dike êdin jî di peymana ku de nokteyê ku danîn li wir mesela manipülasyon yani jî desinformasyon li wir aynı yasa aynı kanun li Türkiye'ye yani pêwîst nake tu PKK bibî ji ber ku tu tiştekî nivîsandî ew savciyekî dozgerekî dibêje eva girê ev dixwaze ji wir alîkariyê PKK bike bi wî awayî te ceza dikin na Türkiye dixwaze bi wî nokteyê li vir mesela sibe müzahare nebin demonstrasyon nebin komele nebin bîdrag nestînin pere nestînin alîkarî nestînin û ser wan ew hebe çi dibêjin lêkolîn hebe li ser wan mesela poster li vir yasak ne kîjan poster dixwazî dikarî rakî yani ana mesela Swêd çawa ew ê posterên PKK li vir qedexe bike di pratik da versîvê vî tiştî tu neyît hani tamam tu tişta dikarî binivîsînî sibe mesela PKK'yê rabin li vir müzahereyekî çêkin bi ala PKK kî dikar wana bidiseknandin li Almanya kes dikar wan bidiseknandin bir herin li Almanya bidiseknandin Almanya mezintir e çima li wir nasê Almanya endama NATO'yê lê Türkiye tê ji Swêd re dibêje
İcazı ver yani Bavarya mı Swed galatiye ki pir mezin kir ev Finlandiya ji destpêkê bi gotanê me endametiye xwe meşandî ew 28 devlet bireherin de parlamenteyê xwe de qerarê xwe bidin. Ez bu ara münaqeşe nakim. Eger qebûl bikin, qebûl nakin, ew karê we yê. Bireherê Biden û Stoltenberg jî bira wana hel bikin. Direkt kirin muhatebekî yekî gurekî ku eva 20 salı hemû Avrupa dünya dixapîne yekî ku ketî gure har bûyî. Yani har bûyî îcar nizane ew çawa bike ev fırsetekî wa ketî destê wî îcar çi têde wî dibêje. Na ev ne diplomasî, ev ne devlet, ev ne welat, sanî tiştekî acîb li vir Swêd kir. Hinek tişta da hûn ê bibînin heta hilbijartinê belkî beriya wî hinek tişta da Swêd yani tiştê ku imza kirî nikare bicîbîne. Yani gelek insan dinivsînin dibêjin we gelet kirî bêkûn ew peyman li Ankara hatî nivîsandin. Li Madrid nehatî nivîsandin. Ankara nivîsandî vana imza kirine. Ew qas yani. Rast e tiştê wekek Murat dibêje hemû tiştê ku di girêdayî NATO eger tu endamê NATO bî ew tiştana jî dibe mecbûrî tu vê dibikî. Lê hemû nuansên ku li wir hene di navê maddeyê de hemû li Ankara çêbûne. İcar ev çawa ew ê bikin ev meselekî din çima mesela Kurd bixwe ez bixwe mesela 45 salê xebata Kurdên Swêdê wekî destkeftiyekî dibînim. Qezencekî dibînim. Me tamam kêmasiyê me jî çêbûne ew ê me jî çêbûne lê tiştê ku noxteyek ku em hatine îro yani binê Kurd nikarin xwe biparêzin rêxistinekî Kurdan nikare partiyên siyasî ra navê tiştekî nanivîsînin federasyon nanivîsînin lê şexsen dinivîsînin û Kurdên dostê Kurda hene Swêdî ne wezîr bûne nizamçı bûne di nav sosyal demokrata aktîvin ewana rojane dinivîsîn dibêjin yani wazîfeyê Kurda ewana bicîtin. İcar ev destkeftiyekî ku destê me dayê siber roj eger Türkiye û Swêd pir nêzîkî hev bibin ew tiştê ku destê me da îro heye em siber nikarin. Yek ji wan ew êdin jî ew ê tesîrekî gelek mezin li ser hilbijartin û namzedên ku di hilbijartinê de partiyên siyasî piştî vî saetê ew ê gelek bi diqet bibin ku namzedên asıl Kurd bikevin lîsteyên parlamento û wekîlin jî. Yani ev tesîrekî direkt çêdibe ji ber ku îro ji Anderson pirsîn li Almedal gotin tu mesela PYD çawa dibînî devê xwe de bir anî tiştekî negot. Yani lê berê jî digotin vana ewin vana qehreman û dervê wî jî yani tiştekî rast nabêjin ew jî wiha ye. Helbet yani Suriye Demokratîk hêzên Suriye Demokratîk eva bi sayê Amerîka navê wan hate guhertin ji bo Tirkiye zêde probleme çêneke lê Kurd li wir pêşengê wa tiştana dayê Swêd hetana 350 milyon kron alîkarî wan kirine. Lê alîkarî însanî ye. Alîkarî ji bo ne çekî ne silahê lê dervê wî hemû ji bo infrastruktûrê ji bo nexweşxanê ji bo mektebê ji bo nizamçî yani ew alîkarî jî tê birî. Ji bo ya yani divê piçek meriv perspektîva çavikê Kurda lê bizekir. Sanî rast ve ne welatê me lê em vatandaş Kekeya yani tevnik tişta dibêje ama peymanê de war tune yani peymanê de mesela tune ku ya alîkariyê bibreje hêzên Sûriye Demokratîk yani em bêjin yani baweram tiştê ku tune meriv çima merve bêje yani ji bo derekê na sanki hey yani em Kurd ne mehtajin tiştê ku tune ve têxinistî hineka bê ku nekiribin tiştê ku heyî besin ji bo ku em hal û derdê xwe bêjin ji xwe dijwariyê bidên senî me. Kek Murat bine hinek tişt yani ez ji nêzik zanim yek ji wan hemû ev kampên ku Daeş têdane wekî esîr girtine nêzîkî ez war dikim 20,000 wan çekdarê wan bû êdin jî bi aile mayla wan nêzîkî 6-7,000 insan parastina wan bi alîkariya Swêdiya çêdibe. Yardım ve devam bike ew. İşte ya na kar û barê koalîsyona navneteweyî ye yani.
و د پیمانه د دوی متنی د ام ببینن انشالlah ama دوی پیمانه د tune yani em ne münecimin nana peyman da hey nana peyman da hey dibêje bi tu awayî alîkarî ve tabii hey çawa alîkariya YPG bast ki YPG û PYD li alîkariya Hêzên Sûriya Demokratîk ya alîkariya Rojava ew ya tiştune Suriye Demokratîkî hew YPG û PYD kî wekîlin na were navê madem were çima Amerîka navê wan guhert ji bo Türkiye problem nek em were pirsa Rozaxan jî tu çi keke بله بس پرسک دنجی از جوهر دیا بکم مثلا هلوست اردوغان ده گوتن ده بیجن هلوست اردوغان یال هم بردرکتنا اندامتیا سوید و فینلاندیا ده گلو چه قسپارا سیاست هندرین یا ترکیه هیم ده بیجن گلو اردوغان به شوا خواه دخوازه دنگی خواه هلبجارتنا سرکوماریه ده زیده بکه و لگور نشانداین نها گلو اردوغان دوی وارد بسر کت آنها آنجو بسر که به اویاد خوازم پرسه که جواب کمون چه نرخینن یعنی به هلوستاوی گلو بسیاست هندرین یا ترکیه جیوه علاقه داره یا جی هلوستا اردوغان کک مراجعان بس بکرتی و یا هنکی بله یک جه او مثلا بایدن از yani بله esas بایدن yani بله esas یک کاری به اردوغان بایدنه yani یک yani hundru dervayı hatta civi heri tari baş zane Amerika'ya yani bu baveriya min yani ev tabi Swediya ve Finlandiya ev peyman çekir yani pırtırcı bir şekilde mişevra Almanya hunik Amerika ve emezin bunku yani hunneki bir avay yani vaki beje nerm bikin da Erdoğan işte o hazdike yani bu siyaset ağındır ama jiji ali dine de henik tiştajara bejin da yani evet şuara mühim bu ku civina Madrid'de de vetoya gidermek eve yani tuzani yani kekayaj başım belki hatta baştır haya heye yani Sued beri ku beje ere em dixwazin bibin endam çu Amerika'yı çu Almanya'yı peyman Danimarka'ya best bi Norveç'e best Sozye'dan ku emu Finlandiya'ya em bevre hene ya bevre tünene yani dixwastin gava bibin endam براستش yani tehdide gelek mazın servan bu dixwastin yani ji Amerika'yı bigire hatta hani Avrupa de demaka Kurd hem xwedî wan derkevin yani li hemer êrîşekê hem jî yani zû ev mesele xelas bibe ku yani ne nokta krîzeka dûr û dirêjê ya mezin yani piçekî ev sola wan xizciyekî teng û di vê çerçevê de ev karî ku em behs dikin hat kirin lê divê de yani tabii tesîra Biden em nizanin taybetî çi xwast got lê tê gotin ser mesela F-16 mesela dana hinek silaha heta muhtemelen ew peywendiyê wanî li gel Erdoğan yên hêj mesela kevin de meselê mehkema û meselê pere derxistina hundir û derva û tiştê gelek derê dinê de muhtemelen tiştê wiha jî bazar karin hebin ku esas rola mestir divê de ew lîstiye yani muhtemelen tenê ev kaxetê ku yani ji hinek berpirsiyariyê NATO de tir tu mesuliyetê nade ser Finlandiya ew xwastine pê bi vî awayê piçekî Erdoğan jî kar bibêje yani waya min tiştek kir yani Erdoğan esas nehatana imzekirin jî yani bahatan nokta ku bigotana ez kabul nakim mesela veto dikim yani biçûna li hundir car bigotana binê ew dibê qey zaman wek zamanê berê yani ew me nas nakir way me xwe wan da naskirin me veto kir me rêl berwan gid me neş yani her du hala de jî muhtemelen Erdoğan tenê li raya giştiya hundir wê prestîjek ya jî piştgiriyek ji xwe re qezekiran qenaeta min di vê peymanê de jî yani ewa hundir de nav Kurda de li derva li hundir yani hem bu sebebê hêrsa Kurda bi taybetî ki hêrsa Kurda gelek di cî de ye غيدا كردا اندشي كردا حياه درجه كي قالك دي جيدا اصلا عمي جيدا بينم يعني استني دي بيجي يعني تشتيكو النبي تشتيكو نات يقرن امنا مجبور نوي بيجين يعني ويجي ام فما مجار بدك هيك اجا وي بيجي يعني قزنجه كم مزن اردوغان جيفي بيماني كراما الأورتيجي تشتك هيك يعني دوی دوره و هذا أقوى شيء بونكو هر جاوا خوشا اردوغان داویجه
yani haftaki 2 hafta davêje û tiştekî nû derdkeve bu yerek nû derdkeve yani pir zêde baweriya raya giştiya ya Türkiye'yi piranî wan jî îde divan waran de bi Erdoğan nemaye yani hatiye derece wiha jî xelk îde zû sansörê wan zû dişewilin zû tê digîjin ku yani Erdoğan ji bo ku desthilatê bimîne careka din wan kara dike û pragmatîzma Erdoğan jî em dizanin mesela yani divan mesela da ne jî eqwas hesas ku yani wekî bêje yani terörizm bi vê derecê ji bo dewleta Tirkiye biye tehdîd û loma li derdkeve yani mesela dewr hatiye diye Erdoğan gotiye ku berî referanduma başûr ji Erdoğan mesela li medya Tirkiye pirsîn gotin tu ser vê propaganda yani ana xebata ji bo ewa baş referandum têkirin fikra te çi ye dibêje ew karê Iraqê yê daxilî ye eleqa me jê tune ye yani kare jî bêje ama ji alî kî kare bêje xeta me ye herî mezin ew bû ku Kurdistana başûr li wê derê tiştek ava kirin em nemarê din wanîşe yani evan tişta divê meriv li gotina Erdoğan nenêre li karûbarî wî binêre yani kengî çi dike ji çi dike yani gotin karê kekeya em werin ser mijara teslîmkirina ya jî îadekirina kesên ku Tirkiye ji Swêd û Finlandiya xwast em bêjin komediya nizanin çi jêr bêjin Tirkiye got ku me ji berê got ku me ji Finlandiya 11 kes û ji Swêdê 22 kes xwastiye rojek piştî civînê Erdoğan rabû got ku Swêd soz daye ku heftê 3 kesa teslîmî me bike pirsa min ew gelo Swêd û Finlandiya wisa vekirî dikare mirovan teslîmî Tirkiye bikin ew yek li Swêdê ez neşaş bim û hûn jî Kurdê Swêdê ne yani mehkema bilind biryarê wiha dide û ji bilî mehkema bilind mehkema navnetewî jî heye yani tiştekî were Erdoğan bi xwe gotiye ya din wezîrê Swêdê yê edaletê Morgan Johansson got ku hikûmet biryarek wiha nikare bide gotina dawîn ya dada bilind mehkemeya bilind ya Swêdê ye ew biryar dide û Swêd nikare sozek wisa bide Tirkiye herçi xes Erdoğan got ku Swêd û Finlandiya van kesan teslîmî Tirkî nekin dê ew ê mijara endametiya Swêdê nebin Swêdê û Finlandiya nebin parlamentoya Tirkî û vî hawayî tehdîd jî kir hûn li ser veya çi dibêjin ser vê Ez peşiviya bêjim mesela endametiya Swêd û Finlandiya Erdoğan heta hilbijartina serokkomarî ew ê destê xwe de wek qertek mühim bikar bîne hem dijî Amerika tabii wexta Swêd û Finlandiya re ew dikir lê esasî xwe de bi Amerika didîsîn wekî kek biraz jî bas kir yani gelek problemê wan li wir hene dixwaze yani Amerika vê gavê jî yani dengê xwe dernexîne ku ev wekî serokkomar bê hilbijartin û ji Ewropa jî ev 2 salê dawî sanî yani prestîja wî gelek ketibû piştî mesela êrişa Rojavayê Kurdistan di Libya û mesela Kıbrıs û mesela Ege'ye de dijî Yunanistan tiştê ku kiribûn yani ji li Ewropa êdî ew ê wî wenda bû sanî mesela Kavala û Demirtaş hebû tedî mahkeme karar girtibûn got ez mahkeme nas nakim lê na piştî mesela Madridê hemû çû herkes dixwastin bi Erdoğan re rûnin merheba bikin û nizamçı bikin dünyakî wehayê maalesef yani dünyakî wehayê em jî wekî Kurd 5 milyon em nizanim çi bikin na em werin ser pirsa te niha tiştê ku mixwend maalesef yani mixabin hinek îşaret hene ku nêzîkî 5 kes dibin kontrola Sepo'yê da yan jî lêkolîna Sepo da piraniya wan jî Kurdin îja em nizanin çi qas PKK'nin ne PKK'nin çin ez wêr nizanim detayî wî lê 5 kes wekî yani Swêd haziriya wê dike ku wekî paket bişînî bo Tirkiye îcar piraniya vana jî piştî 2015 wexta ev mesela masa lehevatina PKK û Tirkiye
خرابو وچای tabii gelek informasyon deste mite daha bu o hevkariye ki orta mitu sepoye em pişti 2015 yani eva em histikin ku hevkariye ki hin xurtir orta vanda çebuyi bu praniji ser mesele PKK mesela henek telefon emkirin yani şahsın le evi dama şeri هندكي مثلا حكاري يعني الشرناقي يعني نظام الكدري وانا الناف شرده بونه باوكي وباوكي رفيانا هاتن برا اجا تركيا وانا başladı خاصه اجا yani mesela henek şu an 20 salındır 20 salındır zarukiyen varlıdır çebuyi bu vatandaşını karbı bugürtanlı zarukiyen vatandaş bunu le hinji de bin kontrola sepoydan o terseki mezin buançe buyi mesela henek telefoni mikirin got az ne mesulü federasyonu mi kerem ki telefoni wan bikin tişte var heye yani ihtimal ki mezin ev kesin ku be saya yani be lista sepo yani be daxwaza sepo veki risk ji bo Swêdê hatin eger werin qebûl kirin bê ku biçin mehkeme dikarin werin derve yani teslimê Tirkiye Teslimê Tirkiye bibin. Îjar li vir tenê tiştekî heye ew kesên ku nêzîkî Fethullah Gülen yani cemaatê Fethullah Gülen'in ji wan nêzîkî 5-6 kese bar dikim heta dadgeha bilind çûyî û li wir qerar derxistine ku yani Türkiye vana dixwaze yani resmi xwestî ewan jî çûne dadgeha bilind û qerar derxistin ew ku Fethullah Gülen taraftarê wan piraniya wan askerin subayên NATOyê kevnin diplomatın hatin li vir iltica kirin jurnalîstin nizam karsazin nizamçin yani kesên wer ewin yani bi nüfuzin bi ewin wekî Kurdê me bêxwedînin ewana zêdetir ew wan heye İcar xuyaye yani dîsa eger paşta bişinin ev piranî kesên ku nêzîkî PKK bûne bawekî ketine lîsta Tirkiye û Tirkiye wana daxwaz dike û sepo ji li ser wan kar dike ez texmîn dikim yani dixwazin wan bişînin lê eger opinyon raya giştiya Swêdê di vî meselede pir hassas yani ez texmîn dikim ew gelek problem bi ji waran îca ez nizam ew çawa bikin ji ber ku Anderson got em hinek navenda çêkin nêzîkî matara nêzîkî havalanê li wir em ê wan kom bikin piştî buya me bişînin yani eva yani tabii Serokwezîrek çawa wiha got rastî yani ji min re pir ecemetî hat normal meriv wa tişta nabêje xuya haziriyekî wan wisa heye ew wekî min got yani ew pêncî kesê ku destê wan heye dixwazin ew lê Tirkiye îcar zêde dixwaze yani belkî destpêkê 30 kesê yan 40 kesê na dibêje heftê kes sibe dikare bêje 105 kes em nizan Belê gelek spas kek Murat Ciwan tu divê mijarê dixwaz tişkî bêjî ya Kurtiye dixwazim tiştekî bêjim yani ev mesela ku teslîmkirina insanên ku Tirkiye dixwaze ji xwe divê peymanê de heye ku yani dirêya hiqûqa Swêd de dirêya dadgehên Swêdê re dirêya hiqûqa prensîbên Yekîtiya Ewropayê de wê prosesê bimeşînin yani ew pirtir yani alî hiqûqî ku wê di vîya wê bê meşandin ew taahhud heye yani divê me re vê jî zanibe wê taahhudê hergav tê xebîra hikûmeta Swêd ew tiştê ku keya behs dikin ku eger tê gotin ku em ê nizam wiha bikin em ê top bikin em ê nizam ciya top bikin yani di wê peymanê de tiştekî ku yani dewlet ya hikûmeta siyasî bi serê xwe tiştekî bike ew tunene yani peyman bestine spartine rêya hiqûqiya ya hiqûqa hundir a Swêd û hiqûqa Yekîtiya Ewropayê ev lîsta sepo da yani ew naçe dadgehê yani eger sepo bêje va kesa ji bo Swêdê xeterê wê ça naçe wira yani awqatê wan rojna îro meqalekî hebû yani bixwe Magdalena tiştê zanim wê bixwe jî got heta na tu lîste nehatiye dan me yani tu lîste ji me re nehatiye wergotin îja behsa 30 kesa dike pê we tu behsa 5 kesa dikî
بحسا بلكي هفته وداوية سادجي تكرن نيسا يعني المهم يعني أو ري فان أو هنا اللي دبيت همي هلبت دزجهين كردا وكرد بهر آوایجی دوام مثلا دشیار بن گاوا Ya mesela Çarkes, navi Çarkes'e ku de liste dahiye, evana bu katl Swedi naji. Yani kesin ku hatını, careki hatını Swedi, yan civineki, yan nizam Çeki de beştari kirne, aslivan li Fransa demeyin, nizam li Almanya demeyin, li Svisra demeyin. Vanaji khasti navi liste. Sani yani Türkiye كذي çek كسي tevlef. مري هبون كسي بيجي نج تركيا هبون قالت تشتي يعني غير جديد يعني اساس از دخوازم مثلا بخوا از بخوا قوا همي اوروبا يفكرهم يعني دادجهن اوروبا نتن السويد حتى يكي تيروريست ببيننجي جبركو محكمين تركيا بروسيسا عدالة تركيا عادل حقوقي نابينن حتى تيروريست ببيننجي لفيدر يدخن حفسه وناشينن ولا تيوان يعني قبل المانيا البلد نيجي افتش فيها واي شيء بنا يعني من بخو نديه يعني درجه كاسين سياسي براستي سياسي لا şandını Türkiye'ci, şandını Mısır'ci yani مصر يقدر كات اجي وقت امالين دركات يعني اوك مزن رابو او جسر داخواز امريكا يبكو yapsayın çabayı askan çıkıyor bunu böyle kurti yani Türkiye mesela يعني وان سوزا حقوقي دايا يعني ya ne hukuk ne ne çedi Türkiye'de beji ku az yani Sued'de beji az evya teslim etebekim de tu human bir diji işte işkence neki ve nizam çedi Türkiye'de beyaz toz dedim işkence hakim az hukuki bikati edi bir kerem ki van اقرا قبول ناكن حتى انا قبول ناكن يعني محكمه وان قبول ناكن يعني بيجين كو افيا براسي او هاكري بيجي لباوريا خو بمحكمين تركيا ناين تشتي ازانم حتى انا الولايات انديجي نتن سويدي يعني تسليم ناكن برتر بالكي دخن حبسه يجل بن شعب دقرن لجنب فدهلن يعني بله گلک سپاس بله هر مجارم کارن بساعت al سروی مجاره بپیون جبر کو برفره ام ورن دم وک آوه در باسته به ورن مجاره خویا دویم لسر کنسپتا استراتژیک یا نهال مادرید اجبو ناتوی چه دگوهرینه مجرمه دویم خوازم وادس پی بکم ناتو زو بزو کنسپتا خو ناگوهرینه وقت زانین ناتو لسر اساس پاراستنا هفپار یا ولاتین اندام لسر کابل شهر دویمین یه جیهانی هاتیه دامزراندن پشتی پاکتا وارشووا یتیک چو و یکیتیا سوویت بلاوبوجی ناتو کنسپتا خویا دامزراندن نگوهرد ناتو جرا یک کم کنسپت خویا دامزراندنه د سالا 1999 نهانده لکم جبین خویا واشنگتونه کنسپت خویا پاراستنه گوهرد د ناو نینوکا د گریداینا دموکراسی مافی مروان و دولت حقوقی درخست پیش الگور کنسپت ناتو یانو ناتو نت تنه بخوا پاراستنا ارده ولاتن اندامان بسینوردکه لبله دما پیوست ببینه لدر و جغرافیا خو مداخله شرن هرمی و یه اتنیکی دکه به گوهرتنه کنسپت به گوهرتنه کنسپت ناتو جی سیستم مشترک اب پاراستنا هفپاران در باسی سیستم مشترک یا اولکاریان هفپاران بو ناتو جی پاراستنا لسر اساس اوروپا در باسی پاراستنا همو رشایا جهانی بو اف کنسپت نه یا ناتو لسر شر کوسووا که مراد تگف کردم بحث کرد یا به سربستان و بلابونا یوگسلاویا کevin آوا بو و دم ناتو جرا یک کم مداخله دولت که لهمبر گل خو ظالم بو شرکر خلک کوسووا پاراست تفک اف بویر یکسر به پاراستنا ناتو یوه نه علاقدار بوجی ناتو دوی جوینا خویا داوین ده که چند روز بره لمادرید پیک آنی کنسپت خو جارا دویم رادیکال گوهرد دخوازم وها جواب پرسم پریز مراد جوان اون کنسپت نو یا ناتوی چاوا دنرخینن تایبت جبو کردان و چاوابه و یادنجی کرد چما هنکی بدنگن دخوازم هون لسه کرد کرد بدنگن بله بله yani siyasi yani konseptanu çeki yani hem mesele nu
شر روسيا يعني داگر كرنا اوكراينا تاثيرا ويل سر كونسبتا نو هي مر راست دبينه بله زاني بري في شري امريكا القل متفقين خو دجمنه درجه يكي چين دست نشان بله دكرن بله واساس خطر هاري مزين چين ديتن لي بشتي شر داگر كرنا اوكراينا وشر بوتين القل اوكراينا يعني تهديدك مازن لسر اوروبا سر روجافا پیدا کر و چون سیاستا هزکا سوپر وک روسیه ده يعني مثلا پیش بینی کرن ایده زحمته يعني کت روشک ابوی آوای بری مثلا گلک مهم بو که هر دولت سیاستا خو بوی آوای نشان بده که ولات اندنه پیش بینیه که کاربن بکن نکون اندیشه که به سبب یا بلا سبب شركي جلوبال ام بيجن تسيلك قويه جلوبال ام بينبه لبي شري جرى بيشي بوتين يعني وركركو جي اوروبا و كما سيد روشا ايرودا حتى ستاتيا كانوا يا سيستم كانوا باراديغما يكون نيا فاكرين يعني روسيا نما كارت بي بيش بيني كرني جي شو ترس بيه كي السويد وفنلندا جي اني دري يجي ام فيد بينن دو كونسبت انو ده يعني ام دنيرن تفيكو يعني باراديغما يا كوتشين ببا ايكي قبا مرب سبب وي دنيره كوتشما تشين دغوتن ايكي باراديغما يا وي هي خرتربو سبب وي بنجهن وي ين ابوري سياسي بلافبونا تشينيا جلوبال مثلا كنا ديمقراطيك اوتوريتير ما في انسان تنن امبيجن اندسترياوي بيشوچوناوي بصيا هيزن كاركرنا انسان درجه بك هم كولتيه دبا والهر دري بلد افريقيا اما سبب ابوري وسياسي قالك تشتدني انا هي معقولترين كو يعني قبا مرف چيني بدرجه بينه ل مثلا داگر كرنا ابي ام دبينين كو يعني روسيا خصبشي اف دو استراتيجيه نو ده باش خيادك جوي بيفا يعني مثلا طبي جلوبال لزبونا دنياي و ديجيتالي زبونا دنياي و افي تقلك تشتا بخارتينا يعني بري شر جرم ام دزانن يعني درامنا الدوله هذا بطبيعه الدوله بيشكتين يكود سيستما ديجيتال زبونه ده بيشكتنا شرين قالك دجوار دبن و دكارن زاري مزن بدن دولتا يعني چه گاوا تینگو داری کرن یا چه گاوا سیستم وان تیم خراب کرن گاوا ریل بر وان تی گرتن مثلا تشتی کو انا ام بیجن ابلوکیا کو روسیا اتیه کرن لگلک جا گاوا پری روسیا هه جین کا دینه خو بده نکاره کاروباری خو د وخت د بجیب اینه مجبوره دینه کو وردا افلاسا تشتی وکی دینه انا باور دکم مثلا اویجی هيا کو بايدن بو سروکه امریکا وقت ترامپ ام زانن مثلا جيجه ده مثلا باخجيا دنيا انرژي ده وان مثلا دنيا ده دو وقت ترامپ ده امریکا قالك پیمانا وکشیا تشتي قالك خراب كرنو او يعني اوروبا هيزن باريزرين جينجه هنا وروشة دنيا جلوبال يعني برب جرمبوني سبب إنكو دشين أفانتشتا همي أنديشين جدي پیدا كرن از باورتكم بشتيكو بوتين هات يعني أو باراديغما بسري يا ترامب خواست يعني خرعكش خوا دبيت يرشوي ده أفتجي استراتيجية نو ده يعني وكي أوكا بربسيراك الناتو نتنكو أمريكا رولك جبوي دقرا هم رولك دقرا هم متفقين خوين أوروبا دقرا هم جي كأرمانجك جبوك هزكا وك أنا براستي يعني جمرة بشكل غريب هاتكو يعني هزكا وك لجيه كدبت دولة وحكومة وان بارلمان وان باخذن ناتو يا عسكرية كم أو يراد ببحث الديمقراطية وجينجهي وقرنبونا الدنيا دكا أفان تشتاهنا صرنا ديوان افتش اتجم وخوانا نقرأ يعني قاوا برسا أوكرانيا يتشاري سر ببا وبيمانك بروسيا بيها لكن محتمل وقت دكش أما ويجاردن فقر السر روشاك وأساس هي معقول ترى هي ركترة كوتشين يعني
اساس خطر امازون جبو روجاوایا جبو دموکراسیه جبو گلک تشتی دنیا کل و داری نحوجه امکان جتونه ام بحثاوی بکن چما چین گلک مهمه جبو هزین دموکراسی جی يعني محتمل كان سال الدنيا اف باراديغما كي ماسي مثلا روسيا هدفها كي وتشينا دي ادي بيجي مجنابر الرابع اللي اف مساله الدنيا جي طبيعي بمين يعني مثلا جينجه ومثلا جلوباليزابوني وتشتي الدنيا او شو ماشين يعني اگر یکی وقت بایدن وره لی یکی وقت ترامپ وره پشتی 3-4 سالاجی کاره روشا امریکایی دوی مسئله ده بگوارتن يعني او پروبلم چی هیا براستی يعني بله کلک سپاس برسکه ایزول تو لسر به گوهرتنی چی بیشه و تو چواد نرخینه بله yani ez bu mesela NATO tamam rexsneki askeriye bu parastina ittifaqeki parastineyi le navi usay le gelekçiya NATO bu huketi darbe çekiri bu yalikar velata da devlete da darbe çebi işgal çebunu NATO bu lur bu ye mesela li Suriye herçend NATO bu yani direkt ne lur li hamu asker evi wan lur yani em bejin be icaze wan Suriye be viyavay ne da perçekirin. İki luru Amerika luru, Türkiye luru, Fransa luru, Rusya luru. Şerê wan çi şerê aboriyê dixwazin boriya ew bikin raxînin ji gaz û neft û nizam çi heyî ji aliyê ew ê rojata navîn û ciyê ku petrol û gaz heyî li Azerbaycan li Türkmenistan nizam ku derê wana bigînin Awropa hemû mesela ev û ji bo wê şer dikin xema wan nin 500,000 însan li wir mala xwe koç kirin 500,000 hatine kuştin serê hinekat hatî jê kirin ew problemekî ticarî problemê wan nin tiştê ku li Yugoslavya kirin NATO ez bi xwe yani piştî ku Belgrad bombebaran kiribûn salekî pey wî em çûn wira wekî Siyos tê bîra min çi bû hemû kopriyên Belgradê NATO yek bi yek ew kiribû perçe kiribû û piştî müdaxelê NATO çi bû li wir dewletekê bû heft dewlet heft heşt dewlet li Kosova kes tunebû ku bibe dewlet çûn yekî anîn gotin navî nizam naybîra min piştî wî ji xwe derket yekî krîmînal bû nêzîkî 10 sal jî serokkomarê Kosovaya bû kesîn Kosova nas nedikir li Amerîka anî got ku tu bibe serokkomar û Camêr jî bû serokkomar û bi vî awayî bû kirin dewlet niha wexta Amerîka û NATO bixwaze tiştê wer dikare bike lê ji bo Kurdan nake yani li hember Tirkiye mesela tiştekî wer nake li hember Sırbistanê kir li hember Rusya dike ana Rusya mesela Ukrayna cara pêşînê ku çima Rusya mesela êrişî Gürcistan jî kir Çeçenistan jî kir çima wê müdaxele nekirin ji ber ku rêya aborî ji wir derbas nedibû ana yani rojata navîn bi xwe yani Suriye û Kurdistan axa Kurdistan Irak laliyekî binîda li jor jî Ukraynayê û li wan dere derbas dibe ev boriyên ku ew dixwazin tişta bişînin ji bo yani pêşeroj da yani tamam ew şerê Çîn û nizanim yani mesela ew de ez nikarim tiştekî bêjim lê tiştê ku ji min re xerîb tê sibe roj yani Erdoğan dikare bi hemû hêzê xwe ordiyê dueme di nav NATOyê de bikeve nav Rojavayê Kurdistanê îşgal bike Kobane îşgal bike her Xamişlî îşgal bike Raqê îşgal bike nizam Kudar îşgal bike ne Amerîka wê dengê xwe bike bi vî awayî ne jî Awropa wê dengê xwe bike ne jî ew serokê NATOyê ku wekî payasa li wan dera ikide bir dibêje Türkiye ew ê herî hêjayî û nizam çi dixwaze pesnavî bide ne ciddîn sanî em behsa insana dikin sanî di vî meselê de ew ê ku mağdur bûnî insanin bi milyon insanin mala xwe terîkandine ana penaberên ku li Tirkiyeyê li Osmaniye 5-6 genç linç kiribûn Türkên nijadperest bê sebeb yani û 4 milyon wir hene
yani kuştu bun sani bu 5 gencin Arabın yani Kurdun azın zanım le yani serbest dikkatim bu kujin nijat perestiye ki ku devlet avan juara dibejlerin nijat perest bibin u de Paris yani tu insana bu kuji farkına ki jiberki tu Türkiye ve ça tamam her tiş halde bu yani devleteki vaha velateki vaha dünyaki vaha yani maalesef berimizden eriçi bir şey. دولت تشجريا نجات برستيا قال لي خودك لتركي هناك وريا د شروفين مديا دي قال لك في حفتي قال لك شروفها بون لو خلاصة بويرن لسرناتوي و قوتنين أردوغان دبيجن أردوغان دبيجن جا أردوغان رو در فتشي بويك به همو هزا خواه پروپاگاندا بکه و وهابد نشاندان کو فنلندیا و سوئد هما بيجي إرادة خواه سيودي إرادة خواه سياسي تسليمي كرن و گوتنك دند بيجن شو دكه خوازم بپرسم بدنگ ياجي كومله و دزگهن سیویل و دزگهن سیاسیین یعنی این کردای جی خلک کردین سویدی قاسی کو دوی دنگ بدن لهمبر وان یعنی وی وان بویرن ایش بو اردوغان و ترکی و سردانا سویدی تایبت آناتوی چاوای لگور کو دوی دنگ جی کردان دک و بنرنا و کردین سویدی او دنگ جی کردان درد که یا جمون چاوا لیدنارن بگشتی که یا به باوری هم گفت نجیم گفت یعنی وقتا نزدیکی 2 ماه سانی لسویده همو روزنامه همو تلویزیون همو کانالین کو کسی کو شروع دکن باوری که بحث کرداجی دکن جبه که یعنی کرد دوی مسئله بونه بوی مجاره کی وی مسئله پیویس بو دزگین کردی، سازین کردی، فدراسیون کوملین کردی حتی رئیسین سیاسی دوی مسئله هلوس بگرتانه. لی مالسف من بخود ندیتی فدراسیون کو ما تمثیل دکه روزی که دنگی خود درخینه جبر که نخوازن دیجی ترکیه تشتکی بیجن خویایی. دنجی رئیسین سیاسی دترسن او نظام جبوچ دترسن یعنی رئیسین سیاسی باکوری کردستان نورمال دخوازن لکردستان اقتدار ببن و کرده تمثیل بکن اوجی نکارن دنگی خوب بکن وکی کل سوید تنبن وکی دنم بیجن کمیته هفکاری هی جارنا دبیجن 28 ریخستن کرد و کردستانی و جارنا دبین 18 جارنا دبین زنچن جوانجی در نکت yani Kurd eğer bedeng be birası galet dikin. Ez vekili debêjim. Yani divî meselede çok az merivkarı bi helwes bigire, dengê xwe derxîne, lê tabî neheqî neke Swêd. Wekî kek Muraşî behs kir, yani em Swêd welatê me ye, em li vir star dibin, lê em neheqî li Swêdê nakin, lê biraxeletî jî nekin. Di wî warî da divê dengê xwe derxîne. Yani sê-çar kesên ku aktif, wekî jurnalîstin, wekî şirove dikin di mass medya û ewa da, dervê wan yek insan yani dengê xwe dernaxîne, ew tiştekî ne rast e. Sebep jî tune ye. Yani hinek dibêjin em dijî Tirkiye tiştekî nebêjin xuyayî. Car ev yani ji bo diaspora Kurdên Swêdê yani ciyekî noktayekî wisa negatîv ku meriv tu carî yani bawer nedikir ku tiştekî wiha bibe. Yani çawa federasyon bêdeng dibî meselede. Yani çi sebepeyî ku bêdeng bibe. Swêdî wezîrên berê, parlamenterên berê, jurnalîstên Swêdiya, dostên Kurda piştgirî didin ku wekî dengê Kurda derkeve ew da. Yani ew karê me dikin. Em me karê xwe nikarû bikira. Maalesef. بله کک مراد تشکی تو دیواری دبیجی هیا یا Yani از طرفدار به یکمه دبی کرد تابی هایش خواه بین شیار بنو دنگی خواه درخن و تأثیری کارن لکی بکن لسویده که وی بکن که یعنی نکار به yani دلنخوازی کردان نکار بن
لبدري يعني وان بيس بك يا وان بوش بك يا بيجي انديشاش بوان بيدا بك حجيانا وان تيخ خطري اوانا همي وظيفه من دبي هر وقت قوا فرصت دركت دبي ام تشيكن براستي يعني جبوك از دورم کاروباری هندورینی رخصتن آده یعنی جوینی وان لکوچت بین چاوچت بین 2 درجه نزانم اما دوی اویده بلکی پیچکی تام نروکیوپک داشی هنک تشت هاتن گوتن لی من از رخنه گرم کو یعنی تشتی نکری جبو سوید تیکرن حکومت سوید تیکرن یک جی اف yani دوی مروی زان به وی ببینه وی شیار بکه اوی جبو کردا رای گشتی کرداجی yani باشه کو يعني انديشه دبي حتى كوبا ام بيجي ترس حتى كوبا نه حتى كوبا يعني چونكي خلق السويد كردار ام بيجي بارتي السويد هذا السويد قال لك انساني هيجات ده همي بارتي هذا انا يعني لسر نغانا بكردار انا ماديا بوي معني avant تشاد دبي بي خويا كرين و حكومه السويد يعني دنك تشاد امرخنا لوان بغرين كو ام بيجي كاتن بانيغا كابلكي وهاج بوكري بغرين مرويجي فهمتك يعني كو بتويك تشينا بالمدريد اللي يعني جالي دنيا دجي افشينا بي ادو دياجي يعني خباتك وتكرن يعني ناك هذا النقطة يعني تكبر بودو فيك جان ده يابك كيرا يعني كان ده سنقابا مرف دبينا يعني خطين نكارن بكشين منفعته جشتيه كردا ويرخصنا كاكو كينجي مرف نزانا تشدك يعني مثلا دفي داوية دجي هر او قابا دركت قابا تركيا دخوازه بجت باراستنا تيروريزم دكي tam بناوی تروریستی او هیزه که وقتی ترور هم سوید هم ترکیه قبول دکه yani بدنگه کی بلند کولانا و درا الاوا خو نشان بدن کو yani چخوا همه و چخوا خورتن چخوا اون و د مدیا دجی yani وی عالی مسئله جبو خو کارتینن بجیم دبه yani کرد دی مسئله جی هاجی هبن کو yani ev ajanda به ajanda برجوندین گشتی کردا نه گروه یا فلان گروه الجروبي بمشاندن اف حساسيات قالك مهمه يعني كي انك تشتاني كمره نقرا الكيدر كنترول كي حساب شيء كتاب شيء اف جنايه راستم وانا يعني جديده كنت خاص بكن كنت خدي القدر كما اقواس باش بيغما بله كيك مراد از برسك بچكي نيف ماغازين شتبكم تو ديروغزاني پشتی جیوینا ناتوی سروک فرانسا امانوئل ماکرون و سروک وزیر انگلیستانی بوریس یانسون پیشنهاد که بالکش هات بحثا امپراتوری کنو و جنوب آواکرنا امپراتوری رومای هات کرن هرچخص اف پیشنهاد آن امبیژن نرین زیده بالا کسی نکشانجی افتشکی بالکش بو گلو ما بستوان دکاره چه به و هگر که امپراتوریه که به سینور و امپراتوریه که وسا دکاری چاوا بگلو تشکیاره بیستی يعني كنت از بخوازم بيجم اما مسألة دور ديش بلكي مرة كار صعب ده من يرو وقت ما جيتونه يعني باوريا من جارك بناوي امبراطوريا بيزانسي او دبيجي غافا كمزنه كرواتيا كرن يعني او جبو بريطانيا بلكي جبو هناك ولات اوروبا نافي كي خوش ما جبو هزين روجلات دنيا روجلات نافين هزين مسلمان يعني تو يعني خوشيه قويه حسكرنا قويه سمباتيه قويه كوجي امبراطوريا بيزانس هبه تونه ايجارشي بشتر قوتني غدا دخوازه نوب يعني لغور السيستم انها دريايا سبي ودرو دوري وروجلات نافين از وی پرتر گرید دن وکی بوکرنه که پشتی کو اوجیجه درکتنه يعني بلکه حتی درجه که سینوردار کرنا یکیتی اروپایی حتی درجه که محتملا اول دبینین که آلمانیا و هزین درو دور آلمانیا یجویانه او یکیتی اروپایی ده خورتر بونه مثلا محتملا فرانسا کار حتی درجه که عاجز بجبر هنک هزیندن يعني بيتشكي شكاندناوي يعني آواکرن تشکیدنی به برفرتی و سیاست بلکه یا بریتانیا یا بر روجهلات تفربون جاردن با آواکی دنه يعني تركيا جاردن مثلا ولات روجهلات نافين یا ولات امبيجن افريقيا یا باكور بتشاوي جاردن يعني تخبن هجمونيا يعني يكيتيا اوروبا المانيا بلكي ارتر هز دوراوي كومبون المانيا رولا سركه دركه طبعا بريطانيا
محتملا بوی آوای دخوازه یعنی او که جوه هفرت راست راست ویجی ناکه همبری خو رول کادن بلیزه کو جاردن وک ام بگین دگوتن یا ولات امپراتوریا کو روج ل ناچا آوا بله بله بشكل يعني نوستالجيا وهي يعني مثلا امبراطوريا بيزانس نا اوكاكو يعني سمباتيكي بيجي خواستي مسلمان ولا مسلمان ياجي روجلاتا نافي بله گلک سپاس کک مراد ام دمام هندک ما ام ورن مجرد خویا سیم کل سر ایریشن لسر هرما خور موری و کی جبو چدکه ایریشن بالفر و درونر و فوزیان لسر هرما کردستان مخابن بویا کار روزانه دولتين داگر کر افدمك ایران بفزیان هولیر و هرما بهدینا جخاره کریه آرمانج لی چند روز بره فزیک لهرما خورموره لهرما سلیمانیه که چافکانیا گازه لهنه لورکت افجرا یکمه که فزیک لهرما کدبن دستهلاداریا ینکه ده جی فزیک رد به آرمانج پرس وها بکم کیج بو چه آرمانجه هرما خورموره کریه آرمانجا فزایا خواه و چما نها دوی دمیده که مراد اشته بپرسم چما دوی دمیده و چما اویریش و چما او هریم بله اساس يعني جسالك زدترك يعني هنك ريش جانا براكيتان جانا آواین لعرض مثلا بغداد لهنك لكركوك لدريدني إيريشين جهنك دوراتين كو أو يجي احتمال كمظن كو بارچيك شوان إيريشانه ليه طيبتي وقت تجي بعسكر بلكي جارا بيشي قالك ديار لوي دورا يكيتيان اجتماعية كردستاني برترلي دستلات داره وخدي قوتنا لوي دريكت أبجي محتملا او کوه يعني سينيالك تايبتي جبو يكتيان اجتماعية كردستان تدعي كو يكتيان اجتماع نيا كردستاني افزان بري چنده كي دنابنا هفسروك نويد يعني دبندي دركتن داوي هفسروك كيوي يعني بزورية بخوشية كترب شكوها كدفش کاروبار خواه برده حتی وان چند هفته داویه بندگیه که جه بولی هفته داویه مدی که بحثا شیخ جنگی بکم یعنی که لبغداد درکت هیزن هنک هیزن عرب طایبتی ین شیعه بمراسم و بشوفن او پیشوازی لیکرن یعنی خواستن وکی بیجن یعنی اوکی نشانی یکیتیا اجتماعی کردستان او براین پاول طلبانی و قبات طلبانی تایبتی بدن افجی احتماله که یعنی پشتی شر اوکراینای که غازا روسیا ایرو جا اروپای هدی قطب به طبی اروپای چافکانی اندنه لغازه و پترول دگرن که إذا بوي درجة جريداي بروسيا ونمينن يعني دروجين بيش تجي أجر شر خلاص بجي أنا هديتنكو يعني استراتيجية يعني سياستك استراتيجية خطر كرنكو يعني أو حتى درجة يعني كاربون استخارب كن روسيا ليش بيجيلو بينما دخوازن شافكانية خو بلا بكن وش درجة جدا أو كن تجي شرشة ده لكردستان هاد بحث كرنكو يعني كردستان دکاره به بشکا پیدا کردن گاز و پترول جبو یعنی اروپای یا او کاروباری که جبو اروپای تکرین یعنی وقت بحث کردن مثلا کردستان هي العراق يعني لإيران غاز هي مثلا آذربایجان و در دوره ترین کردستان جی درکت میدانی که کاره که دیواری ده بکه جبونا که کاره بکه دبی حکومت کردستانی بیاره که بده پارلمنت های کردستانی بیاره بده جبونا که او کاره بده دبی پارتی و یکیتی دوی داره لگل هف بن و پارتی و یکیتی دوان دم داویه ده لسروان اساسا بتایبتی نزیک بونک دنابانا وانو پارتی ده
أنا خوازي أكر برستون باز خوازم كن ببرم شو نبا يعني أي. من راس قريد بذي مساليك ويعني ريل بربيقرتن كو كردستان كاربا انرژي خو پترول خو غاز خو جوی درفته استفاده بکه و درخه بازار دروا ریل برد يعني تفرد ایران سدی سده کره گرید که و تهدید لیکتیان اجتماعی کردستان دکه بعدا هي هزي شيعة يعني عراقي انا اشكره يزن عربي دنجي بدرجه دكن روسيا نظام تشخواصه يعني بدرجه بخوازه بلا خود كردا بدا نخوازه او نظام ماما يعني يك جي او زرار كتي روسيا غازاوي قطبه يعني اللي اس بيشترين ايران وهزن عراقي الشيعة عرب دبينم بخوازن بتهديد انه يعني مثلا هم هرش خالف الراقبه بافل طلباني بينن بالشوا بيشوازي لي بكنو يعني بدن نشانك بجت وك منكي امكارن راقبته درخم بيشيه بشكريه بكن اموي تخشوا ياجي اموي درخن هم بريته وجاليدن يجي يعني بفي وايد خازم بيجن هون بارتي يجي هون او خوش بارتي قط بكنو اف سياسه نبى سياسته كامله من الكلمه يعني دبي مرف الستول هم بر تهديد انه خوارنا ك مدري مسألة دنيا دجي اف سياستك ملت بني يعني حكومتي برلمانتو ملت بني يعني هم ملتك يا ابابك يعني ام حتى ايرو ام نكارن براستي بدل رحتيه ك برحت بيجن كل كردستان باشور ملتك ابابيه يعني نا بارتي ونا يكتي خو وبكاراتنا خو تجربه خو نان وين نختيك ام بيجن ملتك ابابكنا نجش نبي هنا يعني دبي إذا أو أضاب يعني ملت بون تشتكى دستر هامي سياسة وهمو بارتيارية دبي أف بيكرين ودبي دستور في ناي خوار كرين يعني أبدا جي يعني أبو قالك تهت بس هرجري تي قلتنكو يعني كرد فيها أو استخوار ناكن أبيات تشتكي ناكن ليه دكا كردستان باستقرار دكا يقولوا المنطقي جيهري باستقرار جيهري كو أمريكان جملتين جدا إنسان با هفن تكويجيان هي يعني هر بومباك هر راكتك استقرار وامنيه واراميه كردستان امريكا خرابك يعني فرتشتين يعني فر جدينا جدي بيقرتن يعني وتنا خلق مناقشه بله راسته گلک سپاس که مراد که یا تو بکرتی يعني از دخازم بكرتي بيا بيجم لها عراق اساسي خدا وك دولة نافوي هي لوك دولة ناشور يعني ميكانيزم دولة توني لور شيا خب بكي ده 15 پرچله مرف نزان كيجان كردي مجي جوان كيمترن اوجي وسانه يعني ام بيجن يكيتي نشماني كردستان وقتا ناكوكي ود اوي وانا بيشتي مام جلال وفات كر حتى ايرو دو تشت يعني دو كاري خراب كرن مثلا كركوكي دا رولكي جلك خراب ليستن بيشتي ريفراندومي كركوك دستي كرداتشو همودی ساعت مثلا بو مثلا کی کنترل نفته بکلور کی کنترل غازا بکو نظام چی بکه اوی هنک سوز موز گرتنج bağdayı و بوی اوی کرکوک دستی کرده چو yani ev tecrübe beri çen 2017 bu ana 5 sal derbas buyi em bahsat işteki vekuya dikin دور غاز هي petrol هي nizam çe heye le Kürt نكارن وك حكومتكي وك ملتكي وك نتواكي حركت بكن جارنا شري هفدو دكن جارنا ناكوكي جوان نورتوان دا تشيدب جارنا دوستي هفدبن ويعني مرفع مناك مثلا هر رو هفدو دبين دشنو تين وك دelegasyon ونظام چه لنتيجة تشكي ورتها تنية جبويا جي از بخو قالك رخنه دگرم جبو yani چند سال زودای yani هم بیشن eski 30 سال لور idare desti kurda dayı o yani dünya pişkiriye vandı ki Kurdeme pişkiriye dikin hamu perçeyin Kurdistan'ı le disajı revşavan de mesela idare da o askeri da ne serketi yani daha tamam hükümeteki heye hem بیشن serokatiye ki heye ev ki heye le تدید
ناو چند روزا ده همو تشتی سال سرو بنی بو و او تشتی که هیچ دسته مرواد چه نه لاهور شیخ جنگید اگر عرب تخوازن پیشوازیوی بکن سدی سد لور حسابه که يعني إيجار أو حساب يعني وكي كرد جدار بهم نكارن حل بكن نكارن شروفاجي بكن جبر كتو برانسيب توني تو بنجه توني تو مرمزان جبوش مثلا بجانا بعرب راي جانا بباور راي جانا بهولير راي جانا جنا لور إيران tabii rola خدلي دورة خدليزه Türkiye dilize her der naha bomba baran dikin Türkiye ali kida İran ali kida ناهيلن دولة حكومتها خود شيء سرو كومار بهل بجارتن حكومتها نوه بهل بجارتن صادر حمو أو خكشانت أنا يكيتو بارتي هول دين كي بعبرة تشتكي بكن أو جارانتي توني سبب تشال جبو يجي بخو وهذا فكرم يعني سوريا جي عراق شيء يعني دمكي قال لك نزيكتا أو حد دولة أو برشببن يعني أو وكي دولة نامين يعني جبو يجي تخمينا من اگر كرد بچك دبي مسيدة سركتن يعني سري خود بشغلين دكارن ولاتي خو رزقار بكن كامل ببين بله بكردي دبجين هذه هردم هي بله ام ورن مجارا چاران لسر مجارا لسر كوف نوتو حفت صالة دولة مزل الشيخ سيد و 46 حوالين وين دست نشاناك لسر بويرا دار دكرنا نمر الشيخ سيد و 46 حوالين ويدا نوتو حفت صال در باسبو دقل اف صالين داوين بارو مروين وان كسان و سياسة مدار و جواکا سویل جی دولتا ترکیه داخواست دکن که جیه مزل پیشوین کرد افشا بکن نه تنه جیه مزل نمر شیخ سید و حوالین خواه هر وها جیه مزل گلک سرکشین کردا وک خالد بگی جبری یوسف زیاجی ندیارن افسالین داوی باروین کردستان کمله و انیسیاتیوین کردان هر وها وقت مگوت جواکا کردی بگشتی دوزا مزل شهیدین خود کن وقت زانن جهپا یا که دخواست که دولت بکردار رو به دمالی پرسین تسر ماسه دنجخوا در ناخن هون وی روشه چاوا شیروه دکن جبو کرد درباری شهیدین خود انجام ور بگرن دوی چه بکن؟ لباكوري كردستاني بله كيك مراد يعني طبي نوتو حفصة يعني زي 6 صالة بيجي 6 الدولة صال قال لك درجة يعني انه 6 صال صار درباس لما نكره خدي ما بيجي أفكرنا جمهورية قدر كذا وجي وان هبه وسردانا وان بك ودعاية كل سر بك يعني وقت تراجيديا قال لك مظنة يجي بالروشة او تركيا ياكو بالجمهوريه تاوي قال لك بس ناخذن لي او جمهوريه يعني ديمقراطيكيه تشتكي فالا يعني قال لك ولاتين قرالين او جمهوريه او بالدهقاطه بصدقاطه يشتروا ديمقراطيه ترينكو يعني نموناويه كيف يعني جمهوريه بسري اخوان معناها كبر اساسي شيء نادا شيانا جواكا جالي ازادي حقوق وعدالة يعني في نشان اللي جالي دنيا دجي يعني نشان دك كرد براسي شو خاص تيكوشيني ده باش ده ماينه مخابن يعني قال لك باش ده مانه روشا ما يرو امزانن يعني يك جوان روشي هري خرابن قال لك هيزين كردا هناكو اشكره بيجن بتشوكن قوه طوان تريناك وكارب دنگي خود ناف جواكا خود باواكي لازم بدن ديار كرن يسكرين او بخيش خو نل باهفن كمرم نزانه چما نل باهفن يعني اما بخوا از تجاري حتى ها اقنانه بمقانع نبو اب هيزن بلكي نهده هيز هنا چما نل باهفن انا قانع يعني من هنا از اقنان نبو ما يجي خلق چاوي اقنان انا زانم يجي اني دني دجي يعني اگر براستي هدفه يعني هدفه بنا وكا كل لازم
خودی لبرژەوەندیە کووردا دەرکەتانە ئەساس HDP بەشێکا مەزنە کووردا li pey xwe girtiye û dikişîn mesela denkdanê de gava em bala xwe bidinê pey 6 milyon belkî ana de helbijatê hêzê de tir belkî deng werbigire yani hêzeka ku potansiyelê Kurda bikartîne lê mesela daxwaz û berjewendiyên Kurda de gelek cara yani mesela qasî ku tecrîda apû ji bo îmza top ji bo meşa dikin û protestoya dikin ji bo zimanê Kurdiya qasî nakin mesela ji bo mesela Şeyx Saîd û hevalên dinê û serokên şûreşê yani ez bixwe nizanim ne yani tiştekî ew resmî ji xwe diyar nebû nekirin nakin yani ew bixwazin û berî her tiştî wazîfa wan e yani derin eqwas bi hêzên dinê yê Tirkiye re anîne giyandine bahev ku ew hêz ku yek bi serê xwe ji hêzê me yê Kurdistanê ku em dibên biçûkin yani ji wan jî biçûktir hene anîne xistine pêşiyê û wan dixin parlamentoya û pişte derin dibin kesên milletvekiliyê partiya xwe yani seroketiya HDP xasî ku ji wan hêzên nabêjin milletên din ew hêz navê meعنê ku wan milletê xwe jî temsîl dikin yani gereke em dizanin ku yani ji bal wesayetgêriya dewletê ve manîpüle kirîne ku dest dirêjiya dewletê bi saya wan digîje navdera yani em tiştê ku digîje wan nagîje Kurda yani yek jê mesela paştama edinê jî cardin mesela me ku pas paştamayîne yani ji ber wê tê dibêjim mixabin yani esas yek ji wan dewran ku li Kurdistana Bakur rewşa me herî xerab e yani welê biye ku yani em ji xwe daxwazên Kurda berjewendiyên Kurda nikarin biparêzin di wê dereca ku dengê xwe bidin bîstin ya û tiştê biçûk de jî yani eqwas cî li me tên kirine ku cî li Kurda tên kirine ku yani di çarçevek wekî hucreyekê de bêje diherin divir de bigerîje hûn çixwe digerin gava qîrqîrek mezin tê ya nihayet hucreyeke ji wê hucreyê wê çi derkeve dengekî mezin de gelek spas kekeya tu li ser vê mijarê çi dibêjî em bixasî ku divê em berxwe bidin wek partî wek siyasî wek sivîl em berxwe didin ji bo em divê mijarê de hinekî bi ser kevin şehîdê me dîroka me ne û sozê partiyê Tirka didin me pêk nayînin û em bi xwe çi dikin û çi nakin di bi Kurtî karî ji merşîrove bike spas Ya eşta bêjim yani 1000 sal jî derbas bi ev dewleta Tirka tücarî ev şehîdên Kurdistanê teslîmê Kurda nakin ji xwe bizanebûn wana tunekirine ew siyaseta wan e û ew siyaset dewam jî dike wexta ez dibêm berê destpêka îxtara Erdogan bû me gurbekî bekî kek Murat jî navê wê hebû me îmza kir me daxwaznameyekî şan ji bo Abdullah Gül ji bo evê ku na serokkomarê wan û nizamkîr me ji wan xwest daxwaz kir ku yani mezelê Şeyx Saîdê Kurdî û Seyid Riza teslîmê Kurda bikin ew bikin ne cewab hat ne tiştekî hat û nayê jî sanî yani ji ber wekî siyaset wisa dikin yani ew naxwazin yek Kurdekî nirxekî Kurda li ciyekî bimîne behsa HDP kir mesela îro kongrê wan hebû em bêjin postera Abdullah Öcalan Bekî qedexeyê ala pekke jî qedexeyê dikarin ala Kurdistanê li wir rakir wê jî nekir ya jî em bêjin posterên Şeyx Saîd û Seyid Riza û êdî wekî din lehengên Kurda ku hene hatine kuştin ku ser wan qedexe tuneyê bira carekî jî wî mesela biceribandana di kongreyê xwe de nekirine ji ber ku xwedî dernakevin lê ew ê ku xwedî derdikevin yani partiyên ku derveyê PKK'nin û HDP'nin xwedî li nirxa derdixînin ewan jî tiştekî nakin yani ew ez borim dike bes têr nake na yani belki tamam yani serviya yani tenê name şandinekî nabiva îşlet sanî divê eviya tabii hedef ji xwe re yani wekî Kurd siyaseta Kurd divê bike hedef bêje ku ez heta ev mesela hel bibe ez ê daxwaz bikim tenê bi namekî Türkiye qebûl dike viya
Mesela ev yani pişek kemasiyel Karım meyin. veya bakın ama karım bibin yek yani eğer Evet. bixwazin. Evet. بله دخواز Beşerli هردم evi ev اوه jî bibin. Lifevi were. Evet. دخواز هردم اوه گلک اسپاش بو ویا تنه بکورتی لسر سانسورا لسر مدیا سوسیال و قدخه کرنا دنگ امریکا و دوچوله هگر هون کاربن بکورتی شیروه بکن مثلا اردوغان و دیکتاتوریا لسر مدیا و مدیا جواکی و یا تلویزیون و روزنامه هون لسر ویا چه دفکرن یا جون هون چاواد نرخین پر بکورتی هر یک دقیقه وهی سپاس Ez dest pê bicardim. بله بس که مراد از Yani بجاره دقیقه به هجمیرم جبر esas کارم yani برنامه li قدیمی Tirkiyeyê ber سپاس bi sansürkirinê û qedexekirina medya azad gelek gav avêtin avêtin û niha jî dixwazin bavêjin heta yasayek nû dane parlamentoyê bawer dikim piştî midaxila CHP'yê gotin hinek tişt pajdaxistin nizanim çi derecede ez vê jî dewamek wek avê xuya dike lê ew jî wek Swêdiya ewa xwe devdelinga xwe bi destê wan ve berdan yani li wê derê bawer dikim qanûnek heye ku diviya biçûna mirecatê wê qanûnê bikirana ji bûna yani serbestî li Tirkiyeyê kar bikirana ewan wekî prensîp gotin yani ev yani azadiya medyayê teng dike sansûrekê tîne em vê qebûl nakin lo majîn li her duya jî yani ji wê ew ê îstîfade kirin girtine nizanim ji wê çawa yani ji dest bê xuya hemî ew medyayên azad dixwazin bên girtin yani firset demekî lê peyda bû ew ji dan girtin ez wek dewama wê dibînim yani perçekî ji wê dibînim بله رادیو تلویزیون دنیتیم است کرولو جرد بیشن RTÜK بیشن دنگی امریکا و دوچه‌وله و شنوان راوستان دی که یادتو لسر ویا چید بیشیم Bale ez piçek گلک پیش هنه مره بیشی بس دمامه کرد بو بله بله نه ایرو من پرسا تدید جبویا piçek ez çum min lêgeriya mesele çi xuyayê yani ev rejim dixwaze viya wekî misalekî numuneyekî nîşanê medya hundir bide yani ev qanûnekî derxistin nikar bu derxistana îtiraz hebû ma meha cotme heye ew derxînin gorewiya yani desinformasyon dibêjin ew ê ji Swêd dixwazin yani dibêjin mesela enflasyon ez dibêjim sedî sed û pênceyê a dibêjin te propaganda dijî nizam çi kirî desinformasyon kirî te qedexe dikin yan ceza didin tiştekî wer lê Almanya îtiraz kir îro resmî îtiraz kir di aynı wexta her du dengê Amerîka û Deutsche-Welle ew kirin wana di malperê xwe de nîşan dan ku eger Türkiye qedexe jî bibe linkek hey dikarin herkes dikarin temaşa bikin yani di pratik te mana wî tune بسالای قدخه دکن و دولتین دن و ولاتین دن و کسین دن ریه خاچره کادبینن جبو که خو بگینن وان روپلا وان روزنامان وان مدیای yani چقدر البر دگرن هر دیجی کدن رو ودبی yani آف ده هر کوریا خود بینه هر بسر نکردن از باورم قدخه کرنا خو یا همو واره مدیاد ترکی لگور وکو دکم اسپاسیا و دکم برز مراد جوان و برز کیا ایزول ملاوا آوا دستی و ساغبه و گلک سپاس جبو بشتاریا و جبو برنامه پانوراما هفته د چارپل مدیاده سپاسیا و دکن جدلو جان جبو نرخاندنا و شروعین و هم بمر وستیان سپاسیا تماشاوانان دکم جبو تماشا کرنا و سپاس جبو شروعی و سپاس جبو که هون او قصیوان زید ساعت وطاقتها بو لما جهدار بكن تماشا بكن ملاوا هر بمرة بن تماشا بانين هجا ام بواهنا ملاوا هزار جاري آوا هر هبن جلك سپاس كك مرادو كيا جبو بشتاريا و سپاس دکن gelek spas bernamekî baş bû spas dikin baş bû we serkeftinê ji bo dixwazim gelek spas spasya teknîkerê me ji dikim malawa destê we xweş spas bo we hemiya êvar baş Kurdistan êvar baş